Tak namar baunongnya jangkawai kamorti iku uyai rongsai ni kalian kabamday hinin kajanmiat kaladan kawai kajinja accident hasrok ba NH6 haribhoy kabaha apo pur usam kasnong umring sai nang po hakaba ladan kajingitengku hapadeng kamorti iku pat kamorti alto kabalawan ra ya kajingin sao brio pat kajinjulor hikali pat kani kajinja kelajah kapor hinyo sao poi baji minmin. Dah boleh. Pak, kumno. Hah? Kumno kerja ni tidak plan kan? Kaji dia kalau ni ngamut lek hai nang tei bangin mulai semar tu ni meraksai. Tingin nang ya cuki kan dia lawan dah agak speed kan ikon nang tai. Ni lari jubor sini ni final ro one big dam lali isu. Kamu ti bidang Q sini. Em ni nang mut lek Bidang hai hiar. nang tai. Apa bidang hiar sopo? Ah dah hir. Kamu kani ke ikur kaya nak lanjut. Kawan nai seti kau ti kawan big direct agak speed. Kawan bisa pi. Oh. Teu driver ngi yakren ngimpa mencong supaya yakren ru mare upet no. Kanu. Teh kani jarak tu mau mesau ya. Lamun ngaruh am saus kok ngam sedang ayu kene ayu gini ro. Bisa kau nunggu kali pi. Tang ngarung. Angut. Se iwe sini. Iwi lara hospital. La sistem jur kene sadap. Teh kamu haki iku kau nunggu bidan. Argot uwe itu one dimension to. Handyman dan ni. Hah? Handyman dan ni. Kodwan anu to. Handyman no? Jadi itu handyman udah ne. Udon, utang driver saru pet ne yang ong yakren mau waju pet mau. Mana? Siap. Siap. Siap handyman udah ne. Mbak pedi restoran ni. Pamrinya? Pamrinya. Oh, ketemu. Babok. Bapak ikan. Babok ya pneu. Ya punya. Ya. Sim nak pergi ayu meh ni dia. Kan ni kawan big full speed ni lari di bawah kendong rumah ada ketemu rabit tim. Motor saya. Oh. Ini juga ya. Sudah bagian langsung. Bukan rosak yang mana ibu kang. Pun bayar pun. Ini barang lali ya. Tuh, ini ya. Ini beli mana? Kayu kan. Rezeki berbincang sini. Ada bring. Jopok kan? Ada ni. Benar. Pas keluar. Oi? Itu driver apa tu? Apa namanya ini? Namanya ya. Oh, ras pun kalau tidak bisa jurnya. Tidak kamu tahu jur. Sedap. Sedap. Hello, hari baik.